بینندگان عزیز سلام و خوش آمدید به برنامه سرخط رویدادها که تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکند. امروز 3 نوامبر از آن میگوییم. در حالی که پرزیدنت تاجیکستان از ساکنان کشور استفاده صرف کرونا مواد خوراکواری را تقاضا کرده است، احتمال می‌رود در بازارهای کشور نرخ قند بالا رود. حکومت طالبان کاربری از پول خارجی در افغانستان را منع کرد. سرسانی مهاجران تاجیک برای درست کردن صنعت‌های بوده‌باش در روسیه. موضوع دیگر آن است داریم. در جنوب و شمال تاجیکستان تنها در یک روز بر اثر صدمه‌های نقلیاتی 3 کودک جان باخته است. وزارت کارهای داخلی با نشر این خبر میگوید صدمه‌ها روز 1 نوامبر رخ دادند. در ناحیه باباجان غفورов در پی به دیوار بتونی برخوردن ماشین اوپل استرا پسر بچه 13 ساله به هلاکت رسیده است. در صدمه دیگر که در ناحیه خوالینگ به عمل آمد، یک زن و طفل 1 ساله جان دادند. در ناحیه دنغره باشد راننده ماشین دختر بچه 5 ساله را زیر کرده است و او از زخم‌های برداشته به هلاکت رسید. در تاجیکستان سالی بیشتر از 1000 نفر بر اثر صدمه‌های نقلیاتی مجروح و هلاک می‌شوند و همان گونه که می‌بینیم در میان آنها کودکان نیز کم نیستند. دیروز پرزیدنت تاجیکستان مشورت کاری برگزار نموده با مسئولین آمادگی‌ها به زمستان را بررسی کرده است. در این مجلس امام علی رحمان وابسته به تامین مؤسسه‌های اجتماعی و اهالی با برق و گرمی دستور داده است. در عین زمان پرزیدنت با اشاره به افزایش جامعه، تغییریابی اقلیم، خشکسالی و کم آبی به طور کافی ذخیره کردن و استفاده صرفه‌کارانه مواد خوراکواری خودداری نمودن مردم از مرکای سرخراجات را تقاضا نموده است. این طلب رهبری دولت در حالی است که اکثریت در تاجیکستان میگویند به این هم آنها با صرفه‌کاری زندگی دارند و حتی مجبور شدند خریدن مواد خوراکواری را کمتر کنند زیرا شرایط ندارند. مزد معاش ساکنان تاجیکستان در بین کشورهای اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع پسترین دانسته شده به حساب میانه چیزی بیشتر از $100 را تشکیل می‌دهد. نرخ مواد غذایی باشد پیوسته بالا می‌رود. ضمناً وزارت کشاورزی روسیه میگوید شرکت‌های روسی استحصال کننده شکر نرخ آن را در یک هفته اخیر 1.6% گران کردند. تغییرات در نرخ شکر روسی میتواند به بازار تاجیکستان هم تاثیر رساند زیرا طبق اطلاع خدمات ضد انحصاری حدود 84% این محصولات از روسیه وارد کرده می شود. بر اساس امور رسمی قیمت شکر در تاجیکستان سال گذشته تقریباً 20% بالا رفته بود. برای مثال در تیر ماه سال پیش نرخ 1 کیلوی آن 6.5-7 سومانی را تشکیل میداد. حالا باشد بر عوض 9-10 سومانی فروخته می شود. این رقم نسبت سال 2020 30% بلندتر است. ساکنان تاجیکستان در یک سال تقریباً 130,000 تن شکر و قند استعمال می کنند. طبق اطلاع خدمات گمرک تاجیکستان سال گذشته به کشور به مبلغ زیاده از $57 میلیون شکر آوردند. شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. در تاجیکستان امروز وکیلان پارلمان کودکس نوی انداز را قبول کردند که طبق آن شماره عمومی مالیات یا انداز از 10 به 7 نمود کم کرده شد. مقامات این تغییرات را یکی از سبکی‌ها در طرح نوی کودکس انداز میگویند. کودکس اندازی که حالا عمل میکند سال 2013 قبول شده است و بنا بر سرباری‌های گرانش هدف تنقید صاحبکاران گشته سال سال ضرورت اصلاح آن را به میان آورده بود. بینندگان عزیز تفصیلات این موضوع در برنامه خبری در دوام روز پیشنهاد شما می شود. یک خبرنگار میدیا هولدینگ اویلا رو دیروز فردی نامعلوم لطوکوب کرده است. به نوشته سامانه پرس تیجی حمله در صحن مجمع تبون نشر شرق آزاد دوشنبه و زمانی رخ داده است که ژورنالیست در آنجا گشت و گذار میکرد. به قول منبع شخصی نامعلوم از پشت سر ضربه زده، در نتیجه اورنج و بینی خبرنگار خونشور شده است. پس از این حمله‌ور تلفن افتاده جبر دیده را گرفته از جای حادثه غیب میزند. مقامات انتظامی قضیه مذکور را تفتیش دارند.
намояндагии вазорати меҳнату муҳоҷирати тоҷикистон дар Русия аз муҳоҷирони корӣ ва аъзои оилаи онҳо хостааст, ки ба ҳангоми бедарак шудани пайвандонашон фавран ба шуъбаи минтақавии полиси маҳалли иқомати худ муроҷиат кунанд. ҳамзамон агар нафари бедарак шуда шаҳрванди тоҷикистон бошад, барои пайдо намудани ӯ ба консули сафорати тоҷикистон дар Русия ва намояндагии вазорати меҳнату муҳоҷират бояд хабар бидиҳанд. таъкид шудааст, ки муроҷиаткунанда бояд бо худ ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсиятро дошта бошад. дар баробари ин дар Русия созмонҳои волонтёрӣ барои пайдо намудани шаҳрвандони бедарак шуда кӯмак менамоянд, ки наздикони гумшудаҳо метавонанд вобаста ба ҷои истиқомат муроҷиат намоянд. то кунун баъзе аз муҳоҷирони дар Русия нопадид шударо баъди муддате аз боздоштгоҳҳои муваққатӣ ёфтанд. ҳамчунин солҳои ахир даҳо хонавода барои пайдо намудани наздикони бедарак шудаашон дар Русия ба созмони ҳилоли аҳмар муроҷиат карданд. ҳукумати Толибон рӯзи сешанбе эълон кард, истифода аз асъори хориҷӣ дар Афғонистон манъ аст. ин тасмими Толибон метавонад ба таври қотеъ боиси варшикаста шудани иқтисоди ин кишвар шавад. дар ҳоли ҳозир бо қатъи ногаҳонии кӯмакҳои байналмилалӣ иқтисоди ин кишвар дар остонаи фурӯпошӣ қарор гирифтааст. дар баёнияи Толибон, ки сухангӯи ин гурӯҳ дар ихтиёри расонаҳо гузошт омадааст, шароити иқтисодӣ ва манфиатҳои миллӣ тақозо мекунад, ки ҳамаи афғонҳо дар доду ситатҳои рӯзонаи худ аз пули миллӣ истифода кунанд. ин иқдоми ғофилкунандаи Толибон чанд соат пас аз он анҷом гирифт, ки рӯзи 2 ноябр ба камияш 25 нафар дар ҳамлаи мусаллаҳона ба калонтарин бемористони низомӣ дар Афғонистон кушта шуданд. истифода аз доллари амрикоӣ дар бозорҳои Афғонистон бисёр роиҷ аст. дар шаҳрҳои марзии Афғонистон низ умуман пули кишварҳои ҳамсоя монанди пули миллии Покистон барои хариду фурӯш истифода мегардад. дар ҳоле ки аз ҳафтаи ҷорӣ ба хотири ҷилавгирӣ аз паҳншавии COVID-19 дар Русия ҳафтаи ғайрикорӣ амал мекунад, садҳо нафар муҳоҷирон барои дарёфти санадҳои зарурӣ буду бош дар ин кишвар ба мисли супоридани имтиҳони забондониву гирифтани ҳуҷҷати тиббӣ пушти дарҳои идораи муҳоҷират навбат мепоянд. аз ҷумла корбарони озоди видео як навореро аз назди хадамоти муҳоҷирати Красногорски вилояти Москва фиристода аз сарсонии худ шикоят карданд. муаллифи навор мегӯяд, чунин аҳвол чанд рӯз ба ин тараф идома дорад. ду русӣ ман хавод черасадиге вай намекарда бошанд мора як раҳму шавқат надошт бошанд аҳволи мо намедида бошанд. мардон саати 2 шаб мардон ҳам хестадиге саат 12 шудасад. муҳоҷирони корӣ дар Русия вазифа доранд, ки дар 3 сол як дафъа забони русӣ, таърих ва қонунҳои он кишвар имтиҳон супоранд. бар асоси ҳамин гувоҳнома ба муҳоҷирон патент ва ё иҷозаи кор медиҳанд. аз 1 августи имсол муҳоҷирон барои гирифтани ҳаққи кору иқомат аз рӯи тартиби нав имтиҳони забони русӣ ва таъриху қонунгузориро месупоранд. ҳамчунин тибқи тартиби нав арзиши хидмати гузарондани имтиҳон аз забони русӣ барои гирифтани РВП ва ё иҷозаи зист 5900 рубл ва барои гирифтани иҷозатномаи кор ё патент 3800 рубл муқаррар гардидааст. дар Русия мемонем. додгоҳи ҷумҳурии Татаристони Русия Абдураҳмон Наумов, имоми собиқи як масҷид ва рӯҳонии шинохта дар ин ҷумҳуриро ба 6.5 соли зиндон маҳкум кардааст. вакилаш Руслан Набиев рӯзи 2 ноябр ба Радиои Озодӣ гуфт, Абдураҳмон Наумов барои раҳбарии ҳаракати Исломии Нур, ки фаъолияташ дар Русия манъ мебошад, ҷазо доданд. Наумов, ки имоми собиқи як масҷиди Қазон ва устоди донишгоҳи исломии Татаристон буд, моҳи марти имсол дастгир ва ба раҳбарии ҳаракати Нур муттаҳам гардид. созмони мазкурро Саид Нурсӣ, як исломшиноси маъруфи турк, Саид Нурсӣ пеш аз маргаш дар соли 1960 таъсис додааст. ӯ мухолифи атеизми замони коммунистӣ ва тарафдори истифода аз илмҳои муосир дар дини ислом будааст. ҳаракати Нур дар ҷаҳон ва бахусус дар Туркия миллионҳо пайрав дорад, вале фаъолияташ дар соли 2008 дар Русия мамнӯъ эълон шудааст. мақомоти Русия мегӯянд, созмони Нур идеяи ташкили як кишвари исломии воҳид дар қаламрави кишварҳои туркзабонро тарғиб мекунад.
ва оҳангҳои даврони гузашта филми мустанади шоиру коргардони тоҷик Аниса Собирӣ дар ҷашнвораи байналмилалии Calvert Journal дар миёни 35 филм аз кишварҳои мухталифи ҷаҳон ҷоизаи маҳбубтарин филм аз нигоҳи тамошобинро ба даст овардааст. Мустанади коргардони тоҷик яке аз 6 филми беҳтарини ҷашнвора дониста шудааст. оҳангҳои даврони рафта филми 45 дақиқаест ки дар бораи сунъатҳои мусиқиҳои дар ҳоли нобудӣ қарор доштаи Тоҷикистон нақл мекунад. ин филми коргардони тоҷик тобистони имсол дар фестивали филмҳои мустанади Soul Luna фестивал дар Италия ҳам соҳиби ҷоиза шуда буд. бинандагони азиз, ҳоло бароятон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. Бонки миллӣ имрӯз 3 ноябр $1 11 сомониву 26 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 7 дирам таъин намудааст. қурби рубли русӣ имрӯз поин рафта 1000 рубл 156 сомониву 60 дирам арзиш дорад. дӯстони хубам, нашри навбатии Сархатти рӯйдодҳоро ба поён мебарам. Ташаккур ба шумо ки моро тамошо мекунед. ёдатон наравад аз он ки фардо дар ҳамин барнома бо шумо хоҳам буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳбон.